Yesi Salongo rero yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo. Urukiko rero rw'ibanze rwa Nyamata rwategetse ko Rurangirwa Wilson wamenyekanye nka Salongo afungwa rero iminsi 30 y'agateganyo kuko rero hari impamvu zikomeye zituma rero akekwaho ibyaha akurikiranwe. Ubushinjacyaha rero bwari bwarasabye ko urukiko rw'ibanze rwa Nyamata gufungwa rero uyu mugabo iminsi 30 y'agateganyo ngo kubera ko rero hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha akurikiranweho, birimo rero kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, guhimba inyandiko mpimbano yiyeza ndonye. Bwari bwaragaragaje kuri ubu kiri gukora iperereza kuri ibyo byaha, cyane kuri rero hari ibirego bw'abamurega bwari bukiri kwakira, busanga rero kumufunga by'agateganyo byahagarika ikorwa ry'ibyaha kandi rero nanabangamire iperereza. Icyemezo rero cy'urukiko cyasomwe kuri uyu wa 19 Ugushyingo 2024 kigaragaza ko rero hari impamvu zikomeye zituma Rurangirwa akekwaho icyaha cyo kwihesha rero ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya niyeza ndonye, ariko rero ko nta mpamvu zikomeye rero zituma akekwaho icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Urukiko rero rukaba rwategetse ko Salongo rero akurikiranwa afunze ngo kuko rero ari bwo buryo bwonyine bwatuma adatoroka ubutabera, nanabangamire rero ibimenyetso cyangwa ngo abe rero yatezara ubwoba abamureze. Rero rwagaragaje ko rero kumurekura bishobora gutera abatanze ikirego gutorongera ngo kuko rero baba bumva ko nta butabera bahawe cyangwa rero uwarezwe akabishima hejuru, bityo rero kumufunga akaba ari nabwo buryo bwiza rero bwatuma rero imikorere y'ibyo byaha akekwaho ihagarara. Rwibukije kuri rero impande zombi zemerewe kujurira icyemezo cy'urukiko mu gihe rero cy'iminsi 3 urubanza rukimara gusomwa. Salongo rero akaba yaburanye ahakana ibyaha byose aregwa, akaba rero anasaba ko yarekurwa agakurikiranwa ari hanze. Ngayo nguko.